basically to Blue Box, which is I think we've mentioned this a couple of times before. This is an school romantic / comedy / sports anime which just going to end lah, depending on where you watched it. Kalau anda menonton anime kat Netflix, anda akan perasan beberapa titles yang akan tunjuk one episode ahead. Depending on the title pula, kita kalau tengok dari luar je pun, nak tengok tu kena pakai VPN obviously, tapi tak semua ada subtitle. So macam aku dah tengok last episode of this, or second last episode of this, I had to watch it without subtitles, trying to figure out what they're saying, but you can tell lah what's happening. Benda ni actually yang kita tengok sekarang ni, it was covered 3 years ago. Aku dengar tak sebenarnya dalam Weekly Shonen Jump ada episod yang confession dalam court yang dia nangis tu. Aku macam ada ke dalam ni? Inilah sebab Amber dah tukar stand. Just a quick recap. The boy there nama Taiki, dia pemain badminton. Girl tu senior dia pemain basketball. Dia fancy senior dia, tapi boy ni dia ada kawan Osana Jimmy, or kawan daripada kecil nama Hina, who's gymnast. Sekolah dia orang ni sekolah private, tapi sekolah yang macam belajar macam biasa, tapi dia more towards athletes. So all the students end up going to camp bakat ke, jadi pilih untuk national players ke apa, so that kalau negara Jepun nak get people to go into the Olympics, this is where the people come from. So basically cerita cinta ni pasal ni lah, tapi adalah cinta 3 segi sikit. Dan macam saya suka diorang ni berdua, tapi saya setuju dengan Amber episod 24 tu. Di masa discussion ni memang penuh spoiler, so kepada siapa yang tak nak dengar, padam volume sekarang. You can't help but to feel for her lah. Aku taken aback jugalah, to the point aku masih lagi tak tukar lagi aku punya shipping for this two, but aku kesian, sangat kesian. Mula-mula aku rasa manager tu yang that girl, adik kepada, also bit adik annoying, keren, but she's endearing in a point. Aku sampai hari ni yang masa dia nak try, suruh kakak dia bagi tahu Taiki suka siapa, yang dari nanda. Anyway, this is, Amber dah tukar dia punya ship. Berilah sedikit 1-2 kata kepada our friend Tina. Aduh, aku tak tahulah nak salahkan Ayame ke tidak, sebab dia punca tau. Siap betul lah budak ni. Kalau tak pasal dia, benda ni tak ada pun jadi. Kalau dia tak meddling, dia daripada awal, daripada dia start jadi manager sampailah ke episod 24 ke 25 tu, dia asyik masuk campur. Dia try je nak kena-kenakan si Ina ni dengan Taiki, padahal dia tak tahu apa benda sebenarnya yang tengah jadi. Aku geram tengok budak ni. Lepas tu dia boleh kelentong pula si Ina dengan Taiki ni pergi jumpa dekat court gymnasium kan. Sampailah terjadi scene yang Hina tercakap, terconfess. Bila dia terconfess tu macam semua diam sap. Hina pun dia tak sengaja, dia tahu, even dia pun dah tahu, dia dah dari awal dia dah cakap kat Taiki dia tahu yang Taiki ni nak kejar Chinatsu. Tapi dia just bagi tahu why dia suka kat Taiki kan. Like, apa salah dia kalau aku suka kat kau. Tapi aduh, dia macam kita dah tahu benda ni akan jadi, which is Taiki akan reject Ina, tapi aku tak sangka lah dia punya cerita tu, cara dia reject dia sampai jadi macam ni. Disebabkan ayam ni so macam memang Hina ni macam kalau dalam kehidupan biasa kita, kalau korang pergi college ke sekolah ke, korang mesti kebanyakan lelaki mesti ada seorang member yang macam Hina ni, macam rapat gila sampai ke sekarang kan. Is either korang ada feeling ataupun tak je. Cuma kali ni dalam cerita ni Hina ni ada feeling kat Taiki kan. So dia agak macam it's bound to happen. Memang kita tahu yang Taiki memang mati-mati nak kejar Chinatsu punya. Tapi Hina deserve better lah. Yeah. Mungkin cara Taiki respond to the final confession was a bit too, bukanlah harsh, but probably Taiki nak cakap as it is, pasal dia pun macam tak berapa sure. So I take Hina's point that you like somebody that probably you do not know whether she likes you, kan? Which is a point, which is a bloody good point. Tapi
kau then cannot blame the guy. The guy macam, tapi Kang, kalau betul girl tu suka kat aku. So it's one of the thing lah, kepada anda yang old enough to have gone through, perasaan suka kepada your friend or girlfriend or whatever it is, it rings true lah. The kind of stories you see among your friends, benda-benda macam ni, masa kat sekolah kau tak nampak dia punya repercussions. Benda lebih bila kau dah macam masa kau reunion sekolah, kau dah ada kahwin dengan kau tengok, kau jumpa orang macam ni, kalau lah kau tak end up dengan kau couldn't it or whatever lah kan. I'm not saying that Shonen Jump cannot have romance stories, but Shonen Jump is gila kau majalah untuk kita tumbuk-tumbuk, you know what I mean, boy stories, put it that way lah, boy stories. Demographic dia between like 11 and probably form 3, form 4. The thing is, if you are in WSJ, 9 out of 10 cerita kau bagus, because dia punya editors very strict. Dia tengok turun je, orang tak minat dia, bye-bye, cancel lah. So just a quick rundown again, camp anime yang diadaptasi daripada manga shonen, and it's still ongoing. At the moment, 19 tankobon volumes in Japan by Koji Miura, done by Studio Telecom Animation Film, and you can watch this on Netflix. Bisa kata kalau awak ada VPN, kau boleh tengok one episode ahead. So saya dah tengok habis lah. Tapi tergantung lah, at the moment tergantung, because tak tahu lah berapa lama. Kalau episode tadi dah was 3 years ago punya manga, because manga dia dah, as I said, berapa belas. Saya tak sure volume ke berapa this one. It's worth watching lah. Aku pun tak tahu nak compare cerita ni dengan cerita apa. Because bila bab sukan dia boleh tahan ke? Dia tak adalah pure sukan macam slam dunk in detail ke apa, tapi it's detailed enough lah. Macam you could see macam mana, for example, Taiki ni dia nak improve dia punya badminton playing to the point that his senior pun cakap, you are scary man for a first year. So yeah, tapi kudos lah to Taiki, sebab dia finally state dia punya stand kan. Daripada lalang, daripada lalang, daripada like bagi Hina ni tergantung sepi, like finally dia assess benda ni, so like Hina boleh move on apa semua. So kudos to Taiki juga so benda-benda macam ni macam berak pasal kawan kat sekolah. So minta maaf, you use the best route of all, the harem route. So sorry to Alif and Andri to hear both of us gushing about a romantic high school story with sport in it. 全国制覇は遠い目標で、くじけそうな時力をもらえる、そういう人がいるから頑張れることもある。だから大輝くんが辛い時は隣にいるよ。ごめん、ちょっとだけギュッとさせて。あらあら、